Львивте Украина президенті Түркиялі Зенадашы Режеп Тайып Эрдоган ве Бірлешкен Миллетлерінің баш катибі Антонио Гуттериш ile уч тарафлама музакире кечірді. Корушев Потоцкелер сарайында қапалы режимді 40 даққа девам еткен, нәтижелері да ачықланмады. Бұйық женг башлығанындан берлі Эрдоган Украинаға бірінші сефер келді. Гуттериш Украинада екінші сефер болуна. Уч тарафлама Корушев кечірілмезден евел. Зеленский айры-айры Түркия президенті ве Бірлешкен Миллетлерінің баш катибінен көрішті. Украина президенті Гуттериш ile захире коридорлары чалыштырылмасы, işgal etilген территориялардан Украинлер мечбурен сургун етілмесі вирус есірлігінден Украина арбилері азат етілмесіні қонышқан. Зеленский Эрдоганнен Русия тарафындан олған өзек шантажы. Украин захиресі сатылмасыны вируслар Украинаның işgal etilген территориясындан захире қырсызламасыны музакире еткенлері хабер етілі. Бұнын берабер олар Мудафа саасында işbirlik yapılmasını muzakire etken. Cuma kunu avgustun 19'ında Харьков'te avgustun 17'si akşam ve avgustun 18'i sabadan raketa hücumları neticesinde ilak olganlarını angmak için matem ilan etildi. Харьков meri Igor Terikov kaydetkenine göre büyük cenk başlaganından beri Харьков'te bu en facialı gece oldu. Такая ситуация, если говорить, знаете, самые большие потери, которые за всю историю от начала войны понес Харьков. Я говорю о людях, человеческих жертвах, раненых. И завтра в городе Харькове будет объявлен День народа. Avgustun 17'sinde Raşistler şehirinin Saltiv rayonuna hücum etti. Raketa sağırlar yaşagan yatakhanege vurdu. En azından 12 insan ilak oldu, 13 kişi yaralandı. Осторожно, осторожно, держи. Не бойся. Держитесь, не бойтесь, не бойтесь. Приблизно 21 години 17 хвилин попередньо крилата ракета калібр тип встановлюється, потрапила в гуртожиток, який налічував 3 поверхи. Гуртожиток зруйнований вщент. В гуртожитку, по попередній інформації, проживало більше 30 людей, серед яких діти та пенсіонери. Avgustun 18'inde sabadan işgalciler 5 raketa attı. Ular Slobitskiy ve Холодногирский rayonlarına vurdu. Neticede büyük yangın başladı. Memuri binalardan biri viran oldu. Ateş tahminen 15 maşinanı kaplap aldı. 2 raketa tramvay deposuna da vurdu. Tamirlev deposu ve yatakhane zarar gördü. Ular biri yanında yerleşiydi. 4 insan ilak oldu. Ular arasında 11 yaşında oğlan, kızçık ve yengil atletika boyunca çempion Катерина Табашникның анасы. Тут расхреб и увидели руку, часть лица, лицо. Это все ее достижения, все ее заслуги, все привозила маме, мне, старшей сестре. Какое примирение? Рассказывают, что какие-то военные объекты. Какие? Общежитие. Надо держаться и давать им звездюлей. Onlarca insan hastahanege düştü. Kurtarıcılarının malumatına göre viraneler altında da 30 kişi olabilir. Rus işgalcileri 4 yönelişte hücumga keçmege intildi. Ukraina mayıcıları karşılık göstergen son düşman gayıplarından kaçmağa mecbur oldu. Baştapta bildirgenlerine göre düşman en çok harbi ve texnikasını Donetsk yönelişinde gayip etti. Düşmandan Avdiyevka ve Bakhmut yönelişinde hücum keçirme intilovları muvaffakiyetke uğramadı. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Запорижье vilayetining Birxach rayonunda işgalciler o'z pozitsiyalarini eylashtirmege tirişi, ama strategik jihatdan bu ularni qurtarmas. Bunu Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy qayd etdi. Ukraina himayachilari işgalcilerini her zaman ve her yerde yo'q etecek dedi. Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина,
деякі інші напрямки. Там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції, допомагає нашим воїнам. В Запорізькій області, в деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно безнадійно для них. Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть як роса на сонці, і наша оборона є і буде цим сонцем. Рус ордысы Запорижье атом станциясы Комшы районларына теркетіп өз арби техникасында алып кетмелі. Украин дипломатлары атом энергетикасы саасында мутихасыслар ве халқара МАГАТЭ тешкілятынан векіллері анда халқара миссия юлланмасы өзерінде чалыша. Атом станциясы ветрафындаки вазиет незарет алтында улса, Украин девлеті халқара жематчылығы ве МАГАТЭ тешкіляты үшін өзек телекесі кефалет етілер, деді президент Володимир Зеленський. Це має відбутись без жодних умов. І якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ. Відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб. Дуже швидко і максимально ефективно. Ишгал етілген энергодардаки вазиет тек Запорижье вилееті үшін телекеледі кел. Анда филекет чықса о Чернобыль станциясында олған қазақ бетлерінден 10 кереге дешетлі ола біле. Onlar bin insan ole bile, dünya ise ekologik felaketten rast gelecektir. Tek Zaporijye ve Dnipropetrovsk vilayetinden en azından 400 bin insanı tahliye etmek gerektir. Stansiyanın 50 kilometre etrafında hiçbir yaşayış olmayacak. Elektrik stansiyasını da Mart'ın 4'ünde zapt etken Rus işgalcileri stansiyanın atom reaktorunu söndürmeye işandıra. Олар Эркон станция территориясына уджум ете, станция есе бұтынлей майынланған. Полиция августның 17-сіне кечер гежесі Одесса уджум етілмесі бойынша жинайдава башлатты. Гежесі душман шеріні Ту-22 МЗ стратегик учақларыны құлланып ракеталарынан урды. Ишгалжелер Ха-22 адлы 2 ракета атқан. Олардың қалымтылары жинайет ерінде тапылды. Найбільшими розмірами 30 на 24. Ракеталар Затокада улған ратлық базасыны ве бір қач мескен евні йоқ еткен. Патлав далғасы оларыны бұтынлей веран етті. Етрафтаки евлерінің пенжере жамлары қырылды, базы евлер дамсыз қалды. Ракета прилетела, там воронка 50 метров в диаметре, и глубина как озеро образовалась. Там было 30, таких небольших домиков, вот они все сгорели. Үч инсан яраланды. Құқық қоршылайжылар бұл Русия тежавузынан ақыбетлеріні қайдеті. Ишгалжілер женк алып барылув қанунлары ве адетлері бозылмасында қабатлана. Руслар өз бомбардыман ве қырыжы учақларына Русия аэродромларына кечіре. Бұны Украинаның баш истихбараты хабереті. Истихбаратчыларының малыматына көре ишгалжелер жебенің оқ позицияларында олған 24 учақ ве 14 геликоптерні жебеден ұзақча аэродромларға кечірген. Учақларының бір қысмы Ақерға, қалғанларыны Кубанның Чешет аэродромларына юллағанлар. Истихбаратчылар қайдеткеніне көре Сақ аэродромында ве Қарамнан дегер арби инфраструктурасында патлавлар олған сон ишгалжелер фааллешті. Новофедоровкада августның 9-ында 10-ға яқын учақ янды, бір чоқы зарар көрді. Бұны көрген ратланыжылар Қырымны теркеті башлады. Шукуна русларының ава құбетлері бір күнде ең чоқ учақларыны ғайып еткен күн олды. Эстония Шенген визасын алған Русия ватандашларына мемлекетке қоймай. Шымдылық боле визалар тахменен 25 бен Русия ватандашында бар. Августның 18-не қадар мемлекетке келген русларына құлмайжақлар, ама Шенген зонасындан шыққанлары вақыт визалары ләғу етілежек. Эстония Шенген зонасына кірген девлетлерден туристик визасын алған русларына кечірежек. Мемлекетінің тыш ішлері назиры Урмас Рейнцалу қайдеткенне көре Эстония бір тарафлама бойле русларға да кірішні ясақ ете бөле. Эстонияға ақырабасыны көрмеге келгенлеріні яда женазеге келген русларына кечірежеклер.
Обмеження стосуються подорожей з цілями туризму, відвідування спортивних та культурних заходів та поїздок до шенгенської зони з розважальними цілями. Такого ми більше не приймаємо і таких людей до Естонії пускати не будемо.